Na istočnom skakalištu za skok u vis, treći pokušaj na visini 209 cm, Kesavan Sivabalan, Malezija. Zapadno skakalište na veleteštu Jean Jiquel, Francuska, ove godine preskočio 2 metra 25 cm. Visina 209 cm. Na startni broj 479, Sašo Apostolovski, Jugoslavija. Ove godine preskočio 227 cm. Zapadno skakalište skok u vis. Rezultati treće grupe 200 metara muškarci objavljeni su na velikom semaforu. The results of the current heat, 200 meter men, are shown on the main scoreboard. Les résultats de la troisième série 200 mètres hommes sont affichés au panneau électronique. Na istočnom skakalištu Panayotis Kodaksakis, Grčka. U prvom pokušaju preko 213 cm. Prva grupa. Na istočnom dijelu stadiona bacanje kugle, desetoboj, druga grupa. Drugi pokušaj na visini 217 cm. Zapadno skakalište u vis. Start. Na istočnom skakalištu prvo je izvjetno Jugoslavija. Drugi pokušaj, broj 9. Na istočnom skakalištu bio je Matijas Sredenštajn, Njemačka demokratska republika. Na istočnom skakalištu treći pokušaj Antonis Stavru Cipar, visina 217 cm. U skoku vis, zapadno skakalište 102, Angel Miguel Moral, Španjolska. Drugi pokušaj na visini 2 metra i 17 cm.
Bacanje koplja, žene kvalifikacije z drugog ugla, početak natjecanja u 16 sati i 15 minuta. Na zaletništvu skoku vis Igor Paklin, Sovjetski savez. Startni broj 423. Službeni svjetski rekord u skoku vis 2 metra 41 centimetar. Rezultati 10. grupe 200 metara muškarci objavljeni su na velikom semaforu. The results of the 10th heat, 200 meter men, are shown on the main scoreboard. Les résultats de la 10e série 200 mètres hommes sont affichés au panneau électronique. Na istočnom skakalištu vidjeli smo skok za finale Zhu Yanhua Kina, bivši svjetski rekorder. Na zaletištu skoku vis Jeffrey Parsons, Velika Britanija, startni broj 183. Na istočnom skakalištu za skoku vis James Lott, Sjedinjene Američke Države. U bacanju koplja žene kvalifikacije 137 Jeanette Beck, Liechtenstein. Sa startnim brojem 173, to je Jeffrey Parsons iz Velike Britanije, visina je 2 metra 20 centimetara. Tu visinu, vidite, on je lako se vladao, a pre toga bilo je zanimljivo. Igor Paklin, bivši svetski rekorder, nije skakao sve do visine 2.20, pojavio se tu, odmah preskočio tu visinu Sa startnim brojem 42 otišao da se priprema za finale. Isto to. Svetski rekorder The results of i the on je shot put, preskočio 2 decathlon metra men, 20 first group, pokušaja. are shown on the main scoreboard. Les résultats en sport du soir, décathlon homme, première Francuz série, affichés au panneau Žuksel électronique. malo je mučio se na prethodnoj visini, ali vidjet ćemo sada, ovo je njegov prvi Na pokušaj. zaletištu za skoku vis na istočnom skakalištu Hrvoje Špižuleto, Jugoslavija. Prvi pokušaj. Vidite sada, vidite. 124 Da, ali Jean čekajte Richer, samo. Francuska. Ovdje je samo trenutak kada će Francuz Žuksel preskočiti, a na drugoj strani sprema se Fižuleto, malo ga ometaju tamo prepone koje su postavljene. Pa se bojim dok vi to emitujete da ćemo izgubiti Fižuleta. Evo, Fižuleto je Bacanje krenuo, kugle, samo 10 neki muškarci, nesporazum. druga grupa. Ne, nije Redoslijed uspeo. Nije natjecanja uspeo. objavljen je Fižuleto na nije uspeo velikom na visini semaforu. 2.20, Shot put, a mi decathlon pratimo men, second group. Jean-Charles Giorgio Žuksela Trovas iz is shown on the Francuske. main scoreboard. Lancement Da. du poids décathlon homme, Da, deuxième to série. je zaista L'ordre des zadovoljstvo. participants est affiché au panneau électronique. Došao je tu i sasvim mirno, kao na treningu, samo, evo pogledajte, sve te visine je propuštao, došao do visine 2.20, preskočio, 52 cm. ...400 metara prepone muškarci, pretrka prva grupa. Raspored natjecatelja po stazama objavljen je na velikom semaforu. Dvojica prvoklasiranih iz svake grupe